Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Gen.Muhoozi yahamagariye abanya-Uganda bose kuzitabira imyigaragambyo. Yamagara inteko ishinga amategeko ashinja ko urwego rwa mbere rwamunzwe na ruswa mu gihugu. Mu butumwa bwa Gen.Muhoozi kuwa kane yasabye abanya-Uganda bumva ko bakunda igihugu guhagurukira inteko ishinga amategeko ashinja kwikungahaza bagacura rubanda. Asaba ko bazakora urugendo rwo kuyamagana. Iyi nteko ishinga amategeko ya Uganda iherutse kuvuga ko itaziga umushinga w'ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ingabo. Uyu muhungu wa Perezida Museveni atabanje kuyitaba ngo asobanure ubutumwa butesha agaciro igihugu akunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Mu butumwa bwe mu kinyamakuru Report aragira ati Gen.Muhoozi umuhungu wa Museveni ndasaba abanya-Uganda bose bakunda igihugu guhaguruka niyo nka mu myigaragambyo karundura yamagara inteko ishinga amategeko. Arakomeza ati inteko ishinga amategeko n'urwego rwa mbere rwamunzwe na ruswa mu gihugu, icyo bakora no kwigwizaho umutungo bakatwiba. Mu butumwa bwa Gen.Muhoozi wanze kwitaba inteko ishinga amategeko yise ibigo ryazafunga busoza bugira buti imyigaragambyo izakorwa tariki ya 10 kwezi kwa kabiri. Ubutegetsi bwose buva ku Mana kandi Imana iri mu bantu bacu, mureke tubereke icyo imbaraga z'abaturage ari cyo. Imana iho mugisha Uganda. Gen.Muhoozi atangaje imyigaragambyo ku nteko ishinga amategeko nyuma yo kwanga kuyitaba ngo asobanure ubutumwa bwarimo buvuga ko mu kwa gatandatu azabamba Dr. Kiza Besigye n'uburyo azaca igihanga Robert Cyaguranya Elias Bobo wari uyoboye ishyaka NUP ritavuga rumwe na leta. Ikinyamakuru Report cyavuze ko umwe mu bantu b'imbere begereye cyane Gen.Muhoozi avuga ko abadepite ko barashinze agati bagashaka ko umugaba mukuru w'ingabo yitaba inteko ishinga amategeko muri komisiyo ishinzwe igisirikare ngo byerekane ubugoryi bwabo ko batarajwe ishinga no kumenya ibibazo bibangamiye umuturage, bagashaka kuvuga ku butumwa bwa Gen.Muhoozi. Uwo muntu akomeza avuga ko Gen.Muhoozi ahuze cyane kuri atabasha kujya mu ikinamico ribera mu nteko ishinga amategeko, ndetse ngo banibaza ukuntu ubutumwa bwa Gen.Muhoozi bufitanye isano no kugenera ingengo y'imari gisirikare. Ni nyabije mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banitswe ibitaro bya gisirikare mu mujyi wa Bujumbura byarengewe n'ubushobozi bwo kwakira inkomere z'abasirikare bari kurasirwa mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba bahanganyemo n'inyeshyamba za M23. Ikinyamakuru SOS Minekenswe igice cyari cyaragenewe abagore n'abana umunacyo kiri gukoreshwa mu kwakira inkomere z'abasirikare. Amakuru bamwe ibyo bitaro avuga ko abarwayi bari barahawe gahunda zo kubagwa muri ibitaro bya gisirikare bababwiye ko bitagikunze cyangwa se abagize bagahabwa n'amatariki yigiye kure cyane. Hamwe hari n'ababyima kandi bari barahawe za randevu. Iki kinyamakuru cyavuze ko iyo ugeze mu bitaro ubona hari impinduka no kurebesha amaso. Ahasanzwe hakirirwa abana n'abagore ngo ubuhuze abagabo ubona ko bahozwaho ijisho, bafite ibikomere ku mutwe, amaguru n'amaboko, ariho bahera bavuga ko ari abarasuye ku rugamba Kinshasa yanganyemo na M23. Umunyamakuru wa SOS Mirye wageze mu bitaro avuga ko ari abasirikare bamwibwiriye ko barwaye amasasu barashwe na M23, ndetse ngo mu byumba hari umusirikare wo ku rwego rwa koloneli ubugenzura ko abasirikare bavugana na rubanda rusanzwe amakuru agasakara, ariko ngo ubona ko hari n'ikintu cyo kunekana hagati yabo kubera ubwinshi bw'abasirikare bakomeretse bari kuvurwa. Amakuru avuga ko n'abaganga bari baragiye mu kiruhuko bahamagajwe kuza gutanga umusada. Umwe mu barinda abo barwayi utavuzwe amazina yavuze ko biteye ubwoba kuko nibura buri munsi ibitaro bya gisirikare mu Bujumbura biri kwakira inkomere ziri hagati ya 40 na 50, kandi hari abakenera kongerwa umwuka bahagira baranegekaye. Nararanganije amaso ubunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mapuro barandika. Banitswe bavuga imirwano ikomeye ihanganije ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Sake muri Kivu Amajyaruguru. Amakuru avuga ko M23 yagabye igitero mu rukerera mu misozi yose ikikije Sake. Urura cyamikanye hagati yabo na FARDC n'abazishyigikiye barimo Wazarendo, ingabo z'Urundi na FDLR. Ibinyamakuru bya Kinshasa byanditswe abantu uruvunga nzoka bahunze umujyi wa Sake berekeza Goma, ndetse biravuga ko mu nkambi za Mugunga amasasu yahageze bigatuma impunzi zongera guhunga. Abanyekongo bashyigikiye M23 ku mbuga nkoranyambaga baravuga mu gitwere ko Sake yamaze gufatwa, ariko bashyigikiye ingabo za leta bavuze ko nubwo Sake yafatwa byaba ari igero y'insubize. Amakuru yibanze ku mbuga nkoranyambaga yavuga ko uyu mujyi wabaguye mu maboko y'inyeshyamba za M23, ariko bavugira leta bagatangaza ko umujyi utarafatwa ukiri mu maboko y'ingabo za leta. Hari amashusho yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ari ingabo za SADC zahungaga umujyi wa Sake ubona ko zihungisha ibitwaro byazo. Umutegetsi wa Groupe ya Kamuronza yatangaje ko imirwano yatumye abaturage benshi bahunga Sake. Ibinyamakuru byo muri Kongo byaneze ko imirwano bereye mu mpembe zose, nkavunamo ku muhanda Sake Kiroce, Rutobogo ku muhanda Sake Mushaki, na Kimoka ku muhanda Sake Gicanga kugera Kihuri. Uyu mujyi wa Sake uvuze byinshi kuri Goma, ndetse ingabo za leta zakomeje kunambaho kuva umwaka urenga baharwanira. Iyi mirwano yongeye kubura muri Sake yatumye abatari bake bahongera umujyi wa Goma, ndetse n'amakuru avuga ko amashuri menshi uburengerezuba bwa Goma yabuze uko bigenza, biba ngombwa ko yohereza abana mu ngo zabo kwiga birahagarara. Imirwano yabereye Sake yatumye abaturage bari bayisigamo bahungira mu mujyi wa Goma uri burasirazuba. Bivuga ko bamwe bari mu nkambi ziri mu nkengero za Goma nabo bahunze kubera ubwoba bw'urusaku rw'imbunda bari kumva. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kinshasa yatangaje ko iteganya kuba yajya mu ntambara n'u Rwanda nk'uko byagarutsweho na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru usanzwe ubugira ubutegetsi bwa Kinshasa Patrick Muyaya. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo France 24, Patrick Muyaya yavuze ko amahitamo y'intambara n'u Rwanda ariyo bari guteganya
kandi ati mu by'ukuri tunayirimo. Uyu cyakora yavuze ko nubwo igihugu cye giteganya kujya mu ntambara n'u Rwanda yaba abanyekongo cyangwa abanyarwanda ntawe ukuriye intambara. Ubu butegetsi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru rwabujije urujya n'uruza rw'amato matoya akoresha ikiyaga cya Kivu, bwavuze ko ari kubw'impamvu z'umutekano muke mu nkengero za Goma. Bigaragara ko umujyi wa Goma uzengurutswe n'inyeshyamba za M23 mu mpande hafi ya zose, kuva muri Nyiragongo, Masisi na Minova inyeshyamba ziherutse gufata. Itangazo ry'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru Major General Peter Nkubaciri rivuga ko kubera umutekano muke mu nkengero z'umujyi wa Goma watejwe n'inyeshyamba za M23 by'umwihariko ku kiyaga cya Kivu, ingendo z'amato mato za kumanywa na nijoro zitemewe yaba izijya muri Kivu ya ruguru cyangwa izijya muri Kivu y'Amajyepfo. Major General Chirimwami Nkuba Peter mu itangazo ryasinywe tariki ya 22 yavuze ko iryo bwiriza rizakurwaho n'amabwiriza mashya. Inyeshyamba za M23 zafashe gace ka Minova mu mirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse kuwa mbere zihakorera inama. Ifatwa rya Minova ryaremejwe n'umuvugizi wa FARDC Major General Sylvain Ekenge. Societe civile mu Kivu y'Amajyepfo yasabye Perezida Felix Tshisekedi ku ruzinduko ari mu Burayi bunambi bari Davos mu Busuwisi, akajya habera urugamba kugira ngo asubize akanyabugabo mu ngabo za leta ziri ku rugamba. Nyamara ari ku mutwe wa M23 wasabye abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'ibitwe y'abazerendo kuwiyungaho bagafatanya urugamba rwo kubohora Kongo Kinshasa ku butegetsi bubi. Uyu mutwe biciye mu bavugizi bawo washinje Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa kuba bahuriye mu mugambi wo gukorera jenoside abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge. Yemeza kuwuburizamo. Ni umugambi M23 ivuga ko bariya abaperezida bombi batangije bagendeye ku makuru atari yavuga ko mu karere k'ibiyaga bigari haba hari gutegurwa kubaka ubwami buzaba buyobowe n'abantu bo mu bwoko bw'abanirotike. Uyu mutwe ushimira abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba bazerendo bamaze kwitandukanya na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi bakawuyoboka. Umenyesha n'abandi babyifuza bose ko Maremba afunguye. Lieutenant Colonel Uringo umuvugira igisirikare cya M23 abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko iri huriro rishimira bamwe mu ngabo za Kongo n'abita bazarendo banze gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi wa Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye bagahitamo kwihuza na M23 FC. Yunzemo TARC irashishikariza izindi ngabo za Kongo n'abazarendo kwihuza na M23 FC kugira ngo dufatanije tuzashobore kubohora abanyekongo muri rusange babangamiwe n'iyi guverinoma y'abantibindeba y'abajenosideri kandi itemewe. M23 aramenyesheje barimo ingabo za SADC ziri muri Kongo n'iza MONUSCO ko nta kipfa nazo. Avuga ko ikibazo rukumbi ifitanye nazo ari uko zihuje n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDL n'Abarundi izisaba kwitandukanya naryo. M23 yavuze nyuma y'iminsi mike yigarura uduce twa Minova na Bweremana two muri teritwari ya Karere ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wavuze ko ingabo za Kongo Kinshasa, FDL n'Uburundi zirukanwe muri turiya duce, wiyemeza kuzisanga iyo zituruka ukazigiza kure. Perezida w'ihuriro FC ry'imitwe ya politiki n'umutwe witwaje intwaro wa M23 Colonel Nanga yatangaje ko intambara yawo ifite intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mu mujyi wa Kinshasa. Naho muri Kenya Rigathi Gachagua wahoze ari Vice Perezida yongeye kwikoma Perezida William Ruto avuga ko ari we wateye umutima mubi Justin Muturi, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Bwana Gachagua avuga ko mu gushyingura Eric Mutugi umuhungu wahoze ategeka intara ya Embu, Justin Muturi wari wahawe ubutumwa bwo kwihanganisha abagize ibyago yahawe na Perezida Ruto, yatangiye kuvuga abaturage mu mvugizi induru kuko bazi neza ko William Ruto yagambaniye Mount Kenya. Mu kiganiro cyacagaho ku kanya kuri TikTok, Bwana Gachagua yavuze ko Justin Muturi atahutse Perezida Ruto yamwandikiye ubutumwa bubi cyane bwo kumwibasira, avuga ko ari wagumuye abaturage bakanga kumva ubutumwa yamuhaye bwo kwihanganisha umuryango. Gachagua avuga ko nta mpamvu yuko Muturi yari gutukwa kuko abaturage bigumuye kuko batemera Perezida Ruto wabagambaniye. Nyuma y'ubwo butumwa bushotorana bwandikiwe Justin Muturi ngo ahise abikiye batangira kwanga agasuzuguro ka Perezida. Nawe aravuga kugeza ubwo avuze ko leta ya Ruto ikabije mu gushimuta abaturage. Rigathi Gachagua avuga ko abaturage ba Mount Kenya bagomba guhaguruka bakarwanya politiki y'itambi ya Perezida William Ruto, asaba abaturage kutazagwa mu mutego wo kwemera ubuhenda abana. Bwana Gachagua ushaka muri politiki ya Kenya mu myaka iri imbere yavuze ko ari kuganira n'abantu bamuha ibitekerezo by'icyerekezo gishya muri politiki. Uyu mugabo nawe uzwiho kuba umutaripfana yavuze ko ari abanyapolitiki bari mu buyobozi muri Kenya bamukunda ariko bafite ubwoba bwo kubigaragaza kuko hari n'abamuvugisha bihishe banga ko byabagiraho ingaruka mu myanya barimo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Sudani y'Epfo. Abanyamakuru bakoze ba muri barandika maniswa abategetsi ba Sudani y'Epfo bategetse ibigo by'itumanaho gufunga imbuga nkoranyambaga za Facebook na TikTok mu gihe cy'amezi 3 uhereye ku wa gatatu, hagamijwe kurinda ko urugomo rukorerwa abanyasudani y'Epfo baba muri Sudani rwagira inkurikizi zirimo kwihorera. Mu cyumweru gishize hari amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekana impunzi z'abanyasudani y'Epfo bahohoterwa mu ntara ya Wadi Madani muri leta ya Jezira, bivuga ko byakorwaga n'abasirikari ba leta ya Sudani. Muri iyo video umugore n'umwana bahohoterwaga byarangiye bishwe, byababaje abanyasudani y'Epfo bakora imyigaragambyo yaguyemo abantu 5 barimo abanyasudani 3 n'abanyasudani y'Epfo 2. Amategeko ya Sudani y'Epfo yemerera igihugu kuba cyafunga imiyoboro yose itangazwa amakuru ubutegetsi ubona ko ateye ikibazo. Ibi byatumye MTN ndetse na Zaine zihita zikura internet ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press byanditswe umwanzuro
umwanzuro utanyuze abanyasudani y'epfo kuko bijujutse bakavuga ko ari ugufata bugakana abaturage no kubabuza uburenganzira bwo gukoresha icyo bashaka interinete. Hari abandi baturage ba Sudani y'epfo bavuze ko urupfu rwa bagenzi babo muri Sudani ya ruguru rudakwiye gutuma ubuzima buhagarara mu gihugu, bakwiye gusobanurirwa icyo leta ishaka kugeraho ikareka kubeshya ko byatewe n'urupfu rwabereye mu kindi gihugu. Abanyasudani y'epfo barabona ko leta iri guhunga inshingano kuko igihugu kimaze amezi 12 kidahemba abakozi, inzara ica ibintu mu gihugu n'ubukene buvuze ubuhuha, bagasanga ariyo mpamvu yo kwanga ko abantu bavuga ukuri kuri mu gihugu, bakaba bahimbye ikinyoma ko byatewe n'urupfu rw'impunzi muri Sudani. Leta yaje bivuga ko uburyo yakoze ari ukwanga ko hasakara amakuru mabi ndetse n'atari yo yuko umwuka wifashe muri Sudani ya ruguru. Mu cyumweru gishize hari amakuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Minisiteri y'itangazamakuru ya Sudani y'epfo ibona ko abaturage babo biciwe muri Sudani ya ruguru baba ari bo bizize iza kubihakana. Nabyo birakeye ko byabifitanye isano no kuniga abantu ngo ntibisanzure ku mbuga nkoranyambaga. Ibihugu byahoze ari igihugu kimwe kugeza 2011 ubwo Sudani y'epfo yiyomoraga kuri Sudani, ariko intambara z'udaca zatumye abaturage ku mpande zombi bahungira muri buri gihugu. Bamwe baratuye cyane ko bari basanzwe ari bamwe. Imyigaragambyo y'abanyasudani bashakaga gusabura abanyasudani y'epfo yabaye mu cyumweru gishize kagoma abantu 19 niyo yabaye imbarutse yo kuba Juba yabaye ihagaritse ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga.